twongeye kuba ikaze muri aya makuru yo kuri uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa 12 2025, aho turibuze kwibanda ku itangazo leta ya Kinshasa yatanze ni nyuma y'uko FC M23 itangaje ko igiye gusohoka mu mujyi wa Uvira. Nyuma y'uko amakuru menshi ari kuva muri uyu mujyi wa Uvira avuga ko ingabo za M23 nta murwanyi n'umwe ukibarizwa muri uyu mujyi, bakaba bose bawuvuyemo. Ariko kandi muri iri tangazo leta ya Kinshasa ikaba yagaragaje ko ari ikinyoma, ko ahubwo abarwanyi ba M23 batigeze basohoka muri uno mujyi, ngo ahubwo bamwe bari mu bice byerekeza Baraka na Fizi, abandi berekeza Kiriba, abandi nabo bakaba bibereye mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira. Bahugose kandi akanya akariko kose bahita bawisubiza. Leta kandi yakomeje ivuga ko abarwanyi benshi ba M23 bambaye civilian bibereye mu baturage, mu gihe abaturage bo bakomeje kuvuga ko nta murwanyi wa M23 ukibarizwa muri uno mujyi. Leta ya Kinshasa ikaba ikomeje gutabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayisaba ko yafatira M23 ingamba zikakaye, igasubira Bunagana bakarekura ibice byose bigaruriye. Hanyuma reka tudatinze tunyarukire mu ncamake y'iri tangazo leta ya Kinshasa yasohoye. Riravuga riti ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bukomeje gukurikiranira hafi ihindagurika ry'umutekano wa Uvira nyuma y'uko M23 itangaje ko igiye kurekura Uvira. Mu itangazo batanze ryo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025 rivuga y'uko batangiye kuva muri uwo mujyi, bikaba biteganyijwe ko bazaba barangije kuva muri uwo mujyi wa Uvira ku wa 4 tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 2025. Batariko amakuru yizewe nuko ibyo M23 ikomeje gutangaza birimo urujijo rwinshi, bikagaragaramo kuyobya kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Tukaba dusaba ko hashingiwe kuri iri isesengurwa imyanzuro yafatwa. Ingingo ya mbere bagaragaje ni yuko icya mbere ni imodoka za gisirikare zagaragaye zisohoka muri uno mujyi wa Uvira, harimo umushoferi umwe cyangwa se n'undi umwe bari bari kumwe, ngo kandi ni nkeya ukurikije umubare w'abarwanyi ba M23 bari muri uwo mujyi. Naho ingingo ya kabiri batanze nuko igitangaza amakuru kiri gutanga bya hafi cyangwa se kiri gutangaza ano makuru ari igitangaza amakuru kibogamiye cyane ku Rwanda, ngo kuko abarwanyi ba M23 nta bavuye muri uno mujyi wa Uvira, ngo kandi bikaba bikwiye ko hakorwa igenzurwa cyane rya hafi n'abashinzwe kugenzura iki cyemezo cya M23 cyo kuvana ingabo zabo muri Uvira. Naho ingingo ya gatatu bakomeje bavuga yuko mu ijoro ryagayagayemo abasirikare bari kugenda n'amaguru basa n'abari kuva muri uwo mujyi wa Uvira, ngo banyuze mu misozi ya Kashebwe berekeza mu misozi yo hagati no haruguru ya Uvira, bagamije guhura n'abafatanyabikorwa babo bo muri Gumino Twirwaneho na Red Tabara mu Minembwe muri teritwari ya Fizi. Naho ingingo ya kane bagaragaje bavuze ko abandi basirikare bari berekeje Makobora berekeza Ibaraka, kandi aho ni mu birometero 9 gusa uvuye muri uno mujyi wa Uvira, ngo kandi bakaba bari bitwaje ibikoresho byabo by'intambara, kandi nta kigaragaza ko bafite gusubira inyuma.
ingingo ya gatanu ni uko bavuze ngo abanyarwanda b'abasirikare ba M23 ngo bagaragaye muri centre ya Kavimvira, ati ntabwo bigeze barenga igice cya Kiriba, aho ni mu birometero 12 gusa uvuye muri uno mujyi wa Uvira. Ibyo birashimangira ko hari umugambi munini wo kuyobya ibitekerezo by'amahanga bagamije kugabanya igitutu, kandi ngo bagamije kwisubiza uwo mujyi wa Uvira mu gihe gito. Naho ingingo ya gatandatu bavuze nuko mu gitondo cyo kuwa 18 z'ukwezi kwa 12 2025 hagaragaye abantu bashya bambaye imyambaro ya gisivile batazwi muri uwo mujyi wa Uvira. Ibyo bikaba bishimangira ko abarwanyi batigeze bava muri uwo mujyi, ahubwo bihuje n'abasivile bategura igitero gishya cyo kongera kwigarurira uwo mujyi. Naho ingingo ya karindwi bavuze ko kwimukira hafi y'umujyi wa Kiriba ngo ni mu rwego rwo kugira ngo bambure uwo mujyi ibikoresho by'uruganda rw'isukari ruherereye muri uwo mujyi bagamije kubyohereza mu gihugu cy'u Rwanda, ngo kandi ibyo bikaba bizasubiza inyuma ubukungu bw'igihugu. Izo nizo ngingo leta ya Kinshasa yagaragaje mu itangazo basohoye nyuma y'uko M23 nayo isohoye itangazo ivuga ko igiye gusohoka mu mujyi wa Uvira. Leta ya Kinshasa ikaba iri gusaba amahanga ko byagenzurwa rwose, kubera ko ibyo ngo M23 yavuze ngo atari byo rwose, ngo ahubwo bakwiye kugendera ku isesengura batanze mu itangazo basohoye.